Angibingelele mbukele umsakazo wakho Eswatini TV kabalami Thembinkhosi Mbuyisa. Ngibuyela nje mbukele sehlelweni lakho Litsini Libandla. Ingalapha ehlelweni mbukeli sibanabo ke bafundisi nebantu abaqeqeshekile ngendzaba tetenkolo. Sibuka nje mbukeli ukuthi ingabe vele silibandla singasitana kanjani ngetindzaba tetenkolo. Mbukeli siyajabula kakhulu lapho ekhaya kusibukela noma sibukela ku YouTube noma usibukela ababona kutse wakho siyabonga kakhulu mbukeli siyabona ngalanga kithi nemibuto lenibhalako netihloni fisa sikukhulumise siyabonga kakhulu mbukeli ke ehlelweni nje ngihlala yenda ngihambe ngedwana ngihamba nabantu labadzala ukhona Bishop Msibi so lapha ebandleni lase Calvary Victory Ministries lapha eTulo enhlangano isigodlo sinemandla angivusele Bishop awu amen wangesho futhi aze ngemva kuncibilike bancibile siyabonga siyafusela la kumbukele ekhaya amen amen mbukeli mnumzala uhamba ke lamhla ke sineliphoyisa ngembukeli ngiSergent Dlamini usuka lapha ka Domestic Violence and Child Protection DCS lapha eMbabane angivusele Nkosi siyafusela Mbuyisa sivusele mbukele emakhaya hayi no siyabonga Nkosi angivele ngicale ngawe Nkosi uma ngiyabona ukuthi sovele sofuna ukuyiphendula lendzaba mbukeli ke njengoba ke ngishilo ukuthi sinawo amaphoyisa sikhulumisa nje yona indzaba yehlukubeteka kwabobabe besihlala sibuka hlukubeteka kwabomake Nkosi nyalo ke sesibuka hlukubeteka kwabobabe ingabe lapha estation Nkosi noma ehlangothini lakho kuyendeka yini ukuthi ukute bobabe behlawubika ukuthi bahlukubeteka cha siyabonga Mbuyisa kuyendeka emaphoyiseni bayefika ka domestic violence boba abantu ebhoda emacala noma ke vele nombolo sisengasho ukuthi isengefike ezingende lesijabulisako na ubuka lohlukubeteka noma le abuse lekhona emakhaya okay nombolo isengajabulisi okay but nje bayafika bobabe no bayefika nifike nene njani Nkosana niyabasida noma nifike nene njani nje bahleki siyabasida ukuthi nje lesiye sikucele kibo labobabe lo ukuthi nakwendekile ufika lemaphoyiseni tophola lelicala lehlukubetekile ufike ukuthi na ufika leminyango usho ukuthi ngifuna lo mnyango wa domestic violence ungahambi ukukhuluma noma ngikuphi lensaba yakho lamaphoyiseni iconzana nabanye abasebenza lenzaba tehlukubetekile mfundisi wami nangabe ke lapha sikhuluma ngelibandla nangobabe namake ekhaya ababoni ngaleso linye bese nini bafundisi inzima yini lidlalako ukuze kuthi kube nesombululo lokungaboni kwabo ngaleso linye sibonge Mbuyisa nakuyo umbukele ekhaya yebo baba libandla licishe liba ngiyona ndzawo lesingathi i-neutral lapho khona asikhuluma indzaba ukuthi sithatha emasayidi nekubuka ukuthi kucale bani kugcine bani noma kunjani okay sometimes they say blood is thicker than water okay so awuhamba ubhote ekhaya loya ubhote ekhaya kuwo uyabhote ekhaya kuwo bese ukhanza lokuthi sekuba nama conflict na ichacha lenkingi so ke libandla it offers a place lesitawuthi i-neutral for everyone ungaba ngimake ngaba ngibabe bayibhote indzaba icatululeke ngekukhululeka ngiloko lokwentu walibandla okay Nkosi sanguwe Dlamini kulene ngabe vele ungasihlukanisela Nkosi mhlambe nje nawubukele ekhaya uyafuna kwadi ngoba ngendeka lokuthi lo munye uyahlukubeteka wena Nkosi lo munye babe mana kathi lokuthi uyahlukubeteka mhlambe nje emacala lenike naba nawo kuthi yathi babikile tinhlobo temacala etibikwa bobabe ukuthi bahlukubeteka mhlambe lo munye ukuthi bangishanga emphama lo munye ibangishanga esibhakela mina ngiyabekisa Nkosi cha bevakala Mbuyisa lokhona ngokuthi iabuse noma kuhlukubeteka kuhlukene kanjani vele but nyalo sekunemithetho lo ufikile 2018 le Sexual Offences and Domestic Violence Act number 15 2018 bese ikhulumisa ukuhlukubeteka yona ke lokuhlukubeteka ikwehlukanisa
ngetingqondo letinenganyana kunale physical abuse lokushaya ngabo kune emotional abuse, verbal abuse, psychological abuse cishe kuhambisane bese kuba nabo sexual abuse. Semaningi lama abuse leka provider nomthetho we-SOTV. But kuphendula lo mbuto wakho lengathi apotwa bobabe kakhulu la aka emotional abuse akhona lamanye but lamane la emotional abuse nabo verbal abuse lokwethukana nje bitwane ngemagama lanjeyana. Yes. Lawo kakhulu kuyakubikwe lokho. Yes, ngilawo lokhanza ukuthi ngilabikwa bobabe kakhulu. Boma ke babika lamanye but abobabe ngile verbal emotional abuse nale psychological abuse. Ngiyabona. Mbukele ekhaya uyativela Dlamini lana uyasho ngendeka nawe kukhona ukuhlubeteka lokwentekako verbal but uyesaba lokubika sonzela emaphoyiseni bakuside ka domestic violence. Mfundisi wami Bishop ngosiyamba lapha nasekhaya kuyendeka ukhanze ukuthi make nguye lo nemali. Okay. So ngalesikhathi ke make anemali bese make sohlubeta babe ngoba babe kude lanako mhlambe ambide ngalawo magama lawo uthi indodza yani wena awukhona kusondla ngabe ungathini lapho babe wena noma nzima yini nidlalako nilibandla nasekufikile kini ukuthi babe esibani uyati uyahlubeteka ngalendlela naye ngalokuthi kude imali anayo. Siyabonga Mbuyisa noma ukuthi umbuto lolukhulu nje baba. Yebo baba. Ngombuto lokhanza ukuthi mune ngakhulu vele ukhona lapho khona ubona lokuthi le problem lekhona lapha ibanga lokuthi akubalance. I-society idlale inzima lenkulu nasifika lapho. Kunekunene la uthola khona ukuthi i-society ifike yathi yona babe ufuna ukuthi abe ngiloko nangabe baba kasiko lokho kusho ukuthi akusisiyo ke indvodza yali leyo. Okay. Asindvodza lo. And lento noma ungathi uyakushumayela otherwise la kule background yalabantu akusuki kamelula. Umuntu nje nakashada yena wathi uthi ngishadela ukuthi ngishada naye kufanele ukuthi angona yabona. Yes. Sekungaba ke kwendlulisa silibandla lapho. Kuthi inkosi yami ikhathi setashintsha. Egameni la Jesu. Amen. Ngiyayithanda ngaleyo ndlela. Akusesizwe esikhathi sasakatheni. Nyalo sonke sesiyabeka etafuleni. As much as edingqondweni lethu sinako lokuthi vele kuyamhlukubeta make ukuthi babe akabeki into etafuleni bese kumele sekuphuma lamagama lanjani uyabona. But bekungaba ukuthi silibandla asale kubuya kulesikhathi lesikuso vele kunqengwane kuphiliswane kahle emakhaya. Lesikubeka etafuleni asikubeke sonke etafuleni ngoba phela nangabe sishade in community of property ithi kwakho kwami nakwami kwami awumadoda kwakho kwami. Yes, just noma ngabe uhole 20,000 nami ngindeshelo ne portion yami lekhona lapha. Yabo. So ke manje ke kuthatha isikhathi ke Mbuyisa kusiloko kugcina kungenile phela ingqondweni tele. Nakumake phela ukuthi manje kungene naku society yonke nje. Uyabo. Ngiyakho. Babe kodwa nje sekungaba kukhonkosela ukuthi awubazalwane madoda abazalwane kwasho abantu bakho eBhayibhelini asibe nabo ingqondweni tethu ukuthi vele isikhathi sesishintshile kuyenteka make abe nenhlanhla lengcono kuneyababe but lokho akusho ukuthi abuye nemali encumbe ekhaya akasube sebabe sokuthanyela so kuthiwa nje wena ngoba vele kudula khaya zaliba garden boy uyosala usiphekela kube njani umlimade solo ngibabe lakhaya ngiyithanda Bishop ngibabe angenisa 1000 wena ungenisa 20 babe aguquki. Usangisela babe mhlambe le verse lotal quarter ngosiyami lapha enkosi ngabe vele titsini titinombolo babe TABOBABE lababikako angathi ukuthi mhlawumbe utangibekela kanjani mhlawumbe eminyakeni lophelile kuze kube kunyalo bobabe nje lababikile ukuthi yathi thina siyahlukubeteka. Cha noma singakasiphathi le statistics sithi inombolo lengakuveta nje kungaba ngiloko ukuthi from last year till now inombolo TABOBABE labapotile setenyukile compared to iminyaka lengcile.
sisintwa yini ke lapho sisintwa lokuthi lo mthetho lengeke ngakhuluma ngawo le SO2 sekukhona le abuse lese iveta ibucala kanti phambilini bebangadla abantu ukuthi kubucala lokwendakalayo so nyalo ezichubeka izifundiso lamadoda sekayakhona lokuthola understand ukuthi vele leli licala leli bese kayeta auto report le abuse setenyukile vele inombolo kakhulu lapho concept setenyuka vele but la bayafundiseka yini labantu bayafundiseka Mbuyisa ukuthi nje ulikhulu lesike sabanabo nyalo lesikhathi sabo COVID bokwenza ukuthi asikhona ukuthi sihlanganyele nebantu sibafundise because siyesebenzise imiphakathi siye emisebenzini siye nasemasondweni so lesikhathi seCovid bokhanza ukuthi nalama gatherings mancane so vele kube kuncane lokufundisa lokube khona otherwise kukhona siphinde sibonge nalo inhlelo njengale letsenda ukuthi sikhona kufinyelela ebantwini abaningi bo TV nabo internet bo YouTube sikhona ukuthi sifinyelele nakibo ngala hayi no siyabonga kakhulu Nkosi Bishop ingabe lapha nangimake ekhaya make isikhathi esiningi khanze akadzingi ukuthi aze asebenzise emandla kuze akhone ukuhlukubeta babe ukhulumile ngako Nkosi lapha indzaba verbal abuse lawo magama lawo khanze ukuthi baba ayamlimata kakhulu ngabe ungathini njengabishop babe kuyala njengemfundisi kuyala njengemholi kubo bantu labenda lethu njengaleto ngiyabonga Mbuyisa lesakhiwo semuntu wesilisa sakhelwa ukuthi kumele ahlonishwe la kuye lokuhlonishwa kufana neoxygen lokusho ukuthi nase kungekho khona somncishe ioxygen ekuphefumula akasakhona ukuphila yes somncishe nje ukuthi utawuphila kanjani okay akusi kuhlonipha is not something that you earn as a man kula kule sakhiwo kufana nje nemntwana nakakhulu anasekazikhumbe so 16 years or so yaqala lokuthi uva kabi nakathethiswa ngumuntu longathi wesifazane yabo sekusuka la ngekhazi kule masculine yakhe lokuthi sova kungathi ngabe umkhulumisa kahle uhlale phansi ukhulume naye kanjalo ke nababe ekhaya uthi lo munye imvotsa wayithethisa kuyatripha konke hayi vele kuthini noma une appetite yokudla iyaphela vele bese uyasutha nje bese uyasutha nje noma ngawubeka esitulweni esinjani awu my god uthi nawuvela nje esuthela make sokusuka waphakamisa livi wathetha ekhaya so kungaba ke kunqenga ukuthi Nkosi yami ekhaya noma kulukhuni kuphilisana kanye kodwa nje yathi ukuthi lo muntu lophila naye udzinga yena nako respect bomake noma uyeva emagama ayaphuma kasinyalo lemvuza sengikhube kwegcina dincenge buya phansi na ukhulume kahle nendvodza kwendlula emagama lo wakhulume umementa lamanenge khulume nje kahle phansi ukuthi hey baba wabani ngicela sike sihlale phansi sikhulume noma ngahlahle emehlo ngoba utawuthuka na usho njalo Ngiyabonga kakhulu Bishop ngiyabuya kuwe mbukele ekhaya uyativela lapha ngihlele la Bishop usuka lenhlangano Bishop lendvo uyayichaza kamnanzi mbukele siyabuya ke sathi yakho letolo Ngiyakubukela mbukela singavula umsakazo wakho Eswatini TV mbukeleke sehlelweni Litsini Libandla sikhulumisa yona indzaba mbukeli yokuhlukubeteka kwabobabe siyathi ke mbukeli ukuthi bobabe bayahlukubeteka but bafele ngekhathi ngoba bangamadoda labanye sibone umuntu sothi idubulile sibone umuntu sothi ibulele watikhunga ngenthambo wanatha abo poison ngaloo ndlela leyo khanze ukuthi umuntu sesimluzile ngani kube sihleli phasi sakhuluma ke mbukeli lapha ke angihambi ngedwana ngihamba na Bishop lapha Msibi so lapha ebandleni lase Calvary Victory Ministries lapha inhlangano uhamba na Dlamini lapha Sergent Gcina Dlamini so lapha embabane ehlangothini la ka Domestic Violence and Child
protection lapha Bishop besikhuluma nje sisibuka lenzaba ukuthi make uyawendeka bese sokulimata nje ngalamagama uyitekile indzaba yenhlonipho nekubaluleka kwenhlonipho ekhaya ngosiyami lapha ke enkosi ngicela kubuya kuwe babe ngabe nangibabe sowubikile kini kuthi yati ngiyahlubeteka njengoba ushilo wathi emacala amaningi ngilaka akaverbal ngabe tinyathelo tini ningemaphoyisa delibese nini niyadithatha nini kusita nangumuntu lolinyatwa ngumuntu lahlala naye ekhaya cha umco kakhulu umuntu wakho lona Mbuyisa asengizame ukuthi nguphendule bato uvakashe babukele emakhaya buvakashi le tiko lefika domestic violence lakhiwa ngendlela yokuthi umuntu limsite ngesilumbi baye bathi holistically aphume asitakale ngayo yonke indlela lekhona so lesikwendako thini noma lengathi police action nasebapote emacala njengalawa kunenge lesikwendako kuya ngalesimo noma la kulento kubhoda lo muntu lesikwendako thini umuntu siyamlalela akhulume nokuhlukubeteka la khuluma ngako bese siva ngayo ukuthi yena abefisela isitolelo kanjani maphoyiseni sicale sivena sifuna kusitakala ngani then bese thina ke siyambekela lambi kwakhe ukuthi indlela ongasidakala ngayo umthetho unaku bese siyathi khethela ke ukuthi mina ngifuna kusitakala kanje letinye indlela simsita ngato thina umuntu number 1 siyambita simkhulumise nalomuntu lahlukubetana naye sibakhulumise nangabe bathi sifuna lokho thina okay kulesi sikhathi umuntu uyeta vele lokuhlukubeteka ukhanza ukuthi sekuyangena lamacaleni asho sokuvula licala nilivulele licala bese seliyahamba seliya enkantolo lo munye uyeta emaphoyiseni athi ngiyahlukubeteka ngoba bemsibi kepha ngifuni ngikhulumise babemsibi futhi angifuni nimbophe babemsibi but ngifuna ningendela indlela ukuthi ngithole i-court order akhweshe eceleni kwami ukuthi ahlale emnceleni wakhe babemsibi uwecela kwa nalapho siyamsita lo muntu ukuthi sigcine simise inkantolo nalifuna lesi protection order kumthetho we-SO2 so nje in short uphendula umbuto wakho unengilesi kwendako thine siva nangalo muntu ukuthi naye ufuna kusitakala kanjani sibe simvedele endlela sitakala ngayo Kanye ngiyabonga Nkosi nami ngiyabona nje ngathi ngidayidzinga le protection order abantu bakhwesha ecaleni for sure akusimi lo ika uqinisile Bishop ngendeka wena hayi udale wena kunibethe udale kwami lapha ke Bishop lamanye amadoda babe ukhanza lokuthi ngenxa yokuhlukubeteka ngoba ngive ngathi bathi bese tiyatripa igcinele ingqondo bese ngathi lo muntu akasekho right lo munye ke unconota kunatha na tiphuzo letidzakanako letiphuzo letemandla yabona nanga komuntu Bishop yasibukela nawe lamuhla yes uhlukubetekile wagcina atifaka kulesimo leso magama angathini magama akho lokwawasho njengemlomdzala njengemholi njengemfundisi yebo baba siyabonga Mbuyisa sikholwa ukuthi lo muntu lo sathatha lo mgwaco loyo uthathiswe kulesimo lesi ngoba kutawuhlupha nangabe utawukhuluma nemuntu lo angene emshadweni vela nathi kwase sekuthinzeka nje nathi inqudi inkinga wevela ngathi kuthi cha ukuthi uhambe uyofuna emandla atawuvunga ingcobo lengakusho umbukele ekhaya logcine kumbe angene esimeni lesinje kumbe ngesimanga sekuthi umsindo wasekhaya ukhanza athi ungcono wasebhareni kunewangala ekhaya ngoba phela imsindo ayifani lo wasebhareni awuna order awunani ukhuluma nje tipika kube njani kanti lo lapha kune order la singathi mnomzane kuze umshado wakho ube nekuthula udzinga Jesu hayi ngiyakufa baba uthi ube nekuthula wena with Jesus Christ kuphuma uyofuna into letawuthunga ingcondo akuyichachi lenkinga kukwenta uthulise kwanyalo ngoba usese high basho njalo emva kwaloko lokutawukwenteka letinsizi tibuya tiphelele futhi lekhaya utawugcina ufikile ndawugcina uphethelele ekhaya utawuphethela khona abalalisani le
bakuniketa nje bakuniketa kona sinatha lapha ingqondo awudungeka bese kugcina soya ekhaya bese uyahamba ekhaya yes uta uyakuye lo muntu lona lokungena umbalekele lekhaya uyabona so bengathi mina ngena ekujuleni iqhaqhwe lenkinga kahle ngendlela etawuthi kube nekuthula lakhaya because all you want is peace. Thank you Jesus. Ngiyabonga kakhulu. Mbukele ekhaya ngiyayiva ngathi ufuna kuyilobola lapha Nkosi. Ngabe ufuna kuthini Nkosi? Ngiyakubona ukuthi ngathi uyayiva somoya lenzaba leshumba. No ngivalele ivile lichama umfundisayo uthi ngifuna kuyilobola. Kefana nje bese ngakuvela lo kusho ngumfundisi ukuthi nathi leka domestic violence siyasebenzisana nabafundisi kangangoba lemaphoyiseni seyikhona na department yabo chaplain yabafundisi because uyeda lo muntu amaphoyiseni atobeka inkinga takhe asho ukuthi maphoyisa seyiaddressile kumbe lenkinga lenhluphako lekhaya kepha lese ngikudzinga nyalo sengidzingaphila mina ngidzinga lusito lolu spiritual lapho siyamekeza kubafundisi siyamekeza bo chaplain athi ngidzinga lusito le psychological akhona ama psychologists lesebenzisana nawo lesemixako nakiyo okay Nkosi libe ngifuna kuva lokunye la kini lo muntu lona ungibabe uhlukunyetwa ngilomake wakakhe lo niyafika yini lekhaya lekhaya lo babe ngoba la madoda ukhaza ukuthi nje athi mama bami hey awumandi ngeke ede la ndathini ngimbide nginte naye la angedi manje hey hamba nini emaphoyisa niyafika lekhaya niyayisotha lenzaba simaphoyisa aka domestic violence Mbuyisa lokukhulu ngathi lefuna nikwadi ukuthi sibaphenye singama investigators okay i-investigation ke vele isipita ukuthi asifike lapho kwendeka khona lokuqala uphendula umbuto wakho ngeke wendele singefike ekhaya lokuqala benteka lekhaya lesho ukuthi le crime scene ikhona lekhaya i-crime scene ngethini baphenye vele sicala khona liphenyo lwethu so siyefika lekhaya Cha ngiyabonga kakhulu. Mfundisi mhlambe emagama ababela akho nje longawasho sasiya ngasekuphethen ihlelo. Lo ngawasho nje kutsathana ngemadoda lacinzetelekile. Lahleli kucinzeteleka mhlambe isikhathi lesithe. Mhlambe ucinzetelwa yinto lekufuna ngabe iyamsita uyabenefita kuyo. Ngabe angathini babe nekusho nje vele babe ukucizelele mfundisi wami ukuthi nguvile ukukhuluma amagama ukuthi nguJesu losita umuntu abantu abakholwa nguJesu Nkosi yami John chapter 2 liBhayibheli liveta ukuthi emshadweni wasekhana Jesu abemenyiwe hayi ngiyangifisa kuba khona kulo mshado abengcenye lo mshado yes umshado Mbuyisa uqale ngathi nase Eden uqale eBhayibhelini awukaqalwa sivele sithide awukaqalwa singisa awukaqalwa siswati awukaqalwa yini ngiko na ufuna likhamba imbamba lemshado utawugcina vele ufikile eBhayibhelini utokhona ukuthi uqhaqheke bekungathi mina boba bemakhaya abatincenge baphumele baleni etinzaweni etinjengaleti lapho khona abantu okhona sitakala ithi ingcondo vele omnye babe ngitawuya njani esontweni ngoba lesonto ngilapho kuya khona nangu la Dlamini noma lapho kuya khona nanga uyomhlanganya lo mfundisi wakhe bomhlanganyela kube ngathi lokumfati lokuthathethe la khaya ufundziswa ngilomfundisi noma hamba kamlandzeli cha akusiko njalo uyomangala sowufikile esontweni ukuthi umfundisi uyindvodza lokhu lohamba kuko uyakwadi lokunye kwakho naye wende kulakhathi naye ubeteka kube kulakhathi sesiyabekisa Mbuyisa Ngakho lokho uyayadi lento at one stage wake wenqa ke yes so asime lokuthi sibe nethombe engcondweni lekithi nangitaka lapha into yabafati lelo mfundisi usayida nabafati kunjanjani sukuma uphumele baleni Jesu ulikhambi lemshado ngiyabonga Bishop ngiyabonga babe ngiyabonga kube kudala inhlangano ngabe ngiyele esontweni lakho Nkosi yami ngiyacela Nkosi kweluleka nje sive semaswati bobabe kakhulu kuyala ndabomaka lokhanza ukuthi babahlukubeda labo babe ngoba siyabona kakhulu kuyahlukubeda labo make na ubaba bahluyedwa bathi khanze ukuthi labanye ababiki lokusikhuluma
kuyala nje Nkosi nekusho nje netinombolo tenu nala nitholakala khona netiteshi tonke la ngabe niyatholakala kwito mhlambe ungakuveta nako lokho Nkosi. Cha siyabonga Mbuyisa. Ungaba nje kucala kuveta naku la chatha khuluma ngako naye umfundisi. Nathi leka domestic violence sinayo lenkinga yokuthi bobaba emakhaya abanecabanga ukuthi itiko labo mami no itiko lelekelela bomake nabahlukubeteki bobabe na Nkosi kanti kwentwa yiloko kwentwa ukuthi bomake labe babhodala amacala alubeteki kakhulu bobabe abenti bhodala alubeteki kungaba kuvela nje Mbuyisa sibacele nabantu sibanxusele emakhaya ukuthi njalo nangabe ikhona le abuse lekhona la khaya lohlukubeteki kungakumele kuze kube kukhulu noma ungibabe noma ungimake wota emaphoyiseni sitokusita and kuta letikweni la domestic violence awusho uzotombopha lo partner wakho kufaka umbita because solo uzama kwakha umshado wakho izinto ohlala njabulile and thina umsebenzi wethu akusiko kubopha kuphela vele umsebenzi wethu unakha ukuthi nihlale nibe ngabakahle ekhaya ngejabula so wotane emaphoyiseni sitawunikhulumisa sineluleke sinirefere lapho kufanele sinirefere khona otherwise tinombolo tethu tetfolakala thina usithola nje lenombolo yase police station leyo police station odudane nayo okay domestic violence utholakala ko onke ama police station kangwane ang24 nakhumbula kahle itaba is 25 ile yasebuhleni onke ama police station likhona itiko la domestic violence siyatholakala khona uyashaya futhi na 3999 nangabe kunenza ba domestic violence lokufuna siku-attendele yona lokunye lengafisa ukuveta ukuthi ka domestic violence imithetho lesisebenta ngayo kakhulu umthetho webantwana wa 2012 selomthetho SO2 SO2 18 ayidlali yomibili le mithetho lena iyaveta lokuthi nangabe kunekuhlukubeteka loyo bantwana usabe kunekuhlukubeteka komntwana lokubonako wena umuntu uphaca kepha ungabhodi emaphoyiseni nawe so part of lokucala ne SODV iyakuveta ukuthi nangabe kunekuhlukubeteka lokubona ukwendeka kumuntu but ukhethe kubinza so Nkosi ngabika nje kamakhelwane la ngibonayo babe bamshaya exactly ngiyabona wakhetha kubinza kwendeka iabuse nawe you are part of the abuse lesho ukuthi wena ulekelelana nalo perpetrator wale abuse so kungaba kucela nje ukuthi asiyipotende abuse nakibo bafundisi siye sikhulumisane vele nabo umuntu nakahlukubetekile uye abuke lapho khona evangazi ukuthi awemukelela khona nakayopota lokuhlukubeteka kwakhe labanye abacala emaphoyiseni noma labanye abede emaphoyiseni baye emasonweni kepha lesiye sikusho noma sikucele bafundisi ukuthi nakafikele esonweni apota lokuhlukubeteka ukubona ukuthi ukucala lokho zama lokho umuntu umakhe ngendlela ukuthi agcine ayopota lemaphoyiseni lokucala noma ke sofike kulenye NGO organization noma ufike kaSwaga noma ufike kwakha indvodza lekhathi kapota le abuse ungathi lokho efikelela kimi hayi sale setshentwa ngimi because thina lokuslimatako lokunye emacala aka domestic violence asebenza ngeevidence njenga onke emacala and evidence yaka abuse i very delicate ngendlela yokuthi wangasheshi kuli-attenda licala lakuqaleni itawusinyamalale le evidence nabangishayile nje sekupholile sebaphela ke lokufakaza by the time sekamletha umfundisi kumbe after 2 weeks sekutopotwa lelicala sekude lokufakaza sekuthiwana awuvule emaphoyisa into kanjeni adla emacala yabo ngiyabonga kakhulu Nkosi ngibukele ekhaya uyativela kubantu abadzala bakhuluma bathi kasipotene emacala aka domestic violence nakwendekile nje bakushaya Gcina emaphoyiseni nami nje nabangisikida sengiyawogijima ngivele emaphoyiseni embabani ngiyabonga kakhulu abantu abadzala ngiyabonga kakhulu uBishop ngiyabonga kakhulu uSergent Gcina Dlamini ukusihlonipha nje singumsakazo wetithombe ukuthi bangeta betoshereshela nalwanti nalo labasiphelona Sibonga kakhulu mbukeni nawe ekhaya lokuhlala nje usibukela noma usibukela ku YouTube noma usibukela kumabona kutse wakho siyabonga kakhulu uchubeka usibhalele ke sehlelo lithemba ibandla kuthi awufika ngakithi saseke sesiya kusho emoyeni siyabonga kakhulu ke mbukeni ngala kaloko mina ngithemkosi Mbuyisa ngithibula kuhle ihlelo lanzelako emsakateni wakho lethombe Eswatini TV sibuko samaswati usale kahle